bazanye ubwo nakandi namuhaye nako abe agategura neza cyane kabisa. Bamwita Xavi Hernández, former Barcelona head coach. Xavi and former Barcelona midfielder as well says his attempt to resign Lionel Messi in 2023 was blocked by club president Joan Laporta. Nukongo uwahoze ari umutoza wa Barcelona Xavi Hernández ubwo yanayibereye n'umukinnyi n'ibyo nongeyemo yavuze ko kugerageza kongera kugarura Lionel Messi muri 2023 byakumiriwe na president wa Barcelona Joan Laporta. Aha, hanyuma rero dutangire hejuru gato haranditse ngo the president isn't telling the truth there either. The president isn't telling the truth there either. Perezida wa FC Barcelona ntabwo arimo aravuga ukuri kuri iyo ngingo. After winning the World Cup, we got in touch and Messi told me he was excited about coming back and I saw it. Nyuma yo gutwara igikombe cy'isi twaganiriye na Lionel Messi tumubwira ko twakwifuza ko yagaruka kandi nawe yarabyishimiye kuko narabibonaga. Then what happened? Nyuma se habaye the president started negotiating with Leo's father and we had La Liga's approval, but it was the president who threw everything out. Umuyobozi wa ekipe yatangiye kuganira na papa wa Lionel Messi. La Liga yari yamaze gutanga ikimenyetso cyuko twakomeza, ariko umuyobozi wa Barca niwe wahise wangiza ibintu byose. Laporta told me, and I quote, that if Leo came back, he was going to wage war against him and that he couldn't allow it. Laporta ku giti cye niwe wanyibwiriye mu magambo ye, ni nabyo ngiye gusubiramo mu magambo ye. Lionel Messi naza azanshozaho intambara kandi ibyo sinzabyemera. Lionel Messi is never returning to Barcelona simply because Laporta doesn't want that, not because of La Liga or Jorge Messi. Lionel Messi ntabwo azagaruka muri La Liga atari ukubera La Liga cyangwa se Jorge Messi, ahubwo kubera Laporta atabishaka. Ubwo ntabwo ari ukubera La Liga nta nubwo ari ukubera se wa Messi, ahubwo nuko Laporta atabishaka. So Alan, twinjire muri iyi dossier ubwo magnifique ashyiraho nanjye agafoto namuhaye kugira ngo twinjiremo neza cyane bimeze bitubundi. Ese kuki ubundi Laporta yabakumira ko Messi yagaruka muri Barcelona? Kubera icyo yabikumiriye muri 2023? Nzigire gutya ubita munyewe. Ubita Joan Laporta. Mbere na mbere hagiye hanze n'ijambo ryo bita Xavi Tebas. Ni nacyo kibazo. Abariho duhera ku magambo yose kabisa. Ya Xavi Tebas, Laporta na Font. Yego. Xavi Tebas aravuga La Liga did not authorize anything regarding Leo Messi's return to Barcelona in 2023. La Liga ntabwo yigeze yemeza ibyigaruka rya Messi muri 2023. Nuko ngo ntabwo yigeze ibiha umubasha. Hangwa ibiha umugisha. Okay. Tujye ku magambo ya Laporta. Okay. Ubwo magnifique nayo nayazane neza cyane rwose tugendane gisirimo. Ndagira ngo umuntu wese akurikirana ino saga yibaze ese byaba nukubera iki nyine yaba yanga ko Lionel Messi yagaruka. Ese ko Xavi Tebas avuga ko La Liga itigeze ibyemeza ko Lionel Messi yagaruka bimeze bite? Magnifique ubwo naduye nayo magambo y'uwo bita Joan Laporta. Laporta yagize ati, they are the 3 hardest decisions I have ever made. Messi, Coman, Xavi. Niyo myanzuro itatu iremereye nakoze: Lionel Messi, Coman na Xavi. I have done it putting Barca's interests first. Nabikoze nshyira inyungu za Barcelona imbere y'ibindi byose. I had to as players and their decisions that one has to make. Nagomba kubikora kuri abo bakinnyi babiri, ariko ni n'umwanzuro umuntu aba agomba gufata. They are legends of Barca.
n'abanyabigwi ba Barca. Barca can't get along with the computer, it's a feeling. Barcelona ntabwo yajyana n'ibyo za mudasobwa bitubwira n'ibyiyumviro by'igihari. Barca is above players, presidents. Barca ni ikintu kiri hejuru y'abakinnyi n'abayobozi bayo. Mu izina rya Barcelona baravuga ngo ni Messi club, irenze kuba ikipe. Yego. Hanyuma arakomeza ubwo uwo n'uwitwa Laporta avuga ko imyanzuro yafashe ikomeye ngo ni kwitwa Messi, Komani na Xavi. No aya na Victor Font no hasi nawe ku muceri. Victor Font aravuga ati Messi and Xavi feel deceived and it's not acceptable not to tell the truth. Messi na Xavi bumva barabeshywe, rero ntabwo byemewe kuba utavuga ukuri. Barca issued a statement to announce an agreement with the world leader in connectivity services that no one knows about. Barcelona yatanze itangazo rigaragaza uburyo bumvikanye na kampani runaka ikora ibijyanye na serivisi za connection, ariko nta muntu n'umwe uzi ibyo bintu. Ubwo izo serivisi nicyo bita New Era Visionary Group. Niko company bayita. Yego, iyo company. This was the company that Barca announced, and how can it be that they have never done anything about connectivity? Iyi company Barcelona yayitanze amakuru yuko bagiye gukorana, ariko kugeza aka kanya ntabwo turabona hari ikintu bakora. A Barca mobile was announced that does not exist. Imikorere y'itumanaho ya Barca yaratangajwe, ariko aka kanya ntabwo tuzi nimba binabaho. Ubwo nizangingo ubwo z'utunyenyeri abatara bacanishije akanyenyeri, none ntabwo kari kugira gute kari gukora. So abantu nubakibaza Alan, ibi bintu byose by'amagambo duhereyeho, ubwo Xavi Hernández afite amagambo yatangaje, ariko La Liga Javier Tebas akabihakana ngo ntabwo twigeze tubiha uburenganzira ko Lionel Messi yagaruka. Laporta nakavuga ati ni imyanzuro yari igoye, ariko nyine umuntu agomba gukora, kubera ko Barcelona si ibintu bya mudasobwa, ahubwo Barcelona ugomba kuyikinira nyine kuko ikurimo. It's a feeling, it's not a computer, it's a feeling. So umuntu arabitwara ate? Ese ubundi twinjire muri detail aya magambo ya Xavi Hernández atangaza ko Messi yari bugaruka ariko Laporta akabikumira, byagira izihe ngaruka muri iki gihe kuri Barcelona by'umwihariko ku matora? Ibyo nibyo tugiye kwinjiramo neza cyane. Turi kuvuga imiceri yaraye imerwe n'abapapa ku mpande zombi. Laporta yaje kugira icyo atangaza kuri statement yo bita Xavi Hernández. Xavi Hernández aya magambo yatangaje ari ku kinyamakuru cyariya muri Espagne, bakita ngo ni izina barisoma batera. Buretse reka ndebe hano. Xavi hano yameneye umuceri, reka ndebe neza, reka mbirebe neza uburyo mu cyespanyol babisoma. Komeza nacyo. La Vanguardia, ubwo ni The Guardian, muri ubwo buryo. Rero donc ni ikinyamakuru cyo muri Espagne cyane. Uwo bita Joan Laporta nawe yaje agira icyo atangaza ku magambo y'ubita Xavi Hernández yatangaje. Icyo yashaka kuvuga, Xavi Hernández hari uburyo ari kuba ari kuri atake cyane yo bita Joan Laporta bijyanye n'uburyo batabanye neza ariya muri equipe ya FC Barcelona. Ubwo ku ifoto magnifique yashyizeho Victor Font ari kumwe na Xavi Hernández. Ubundi ni umufana wa Victor Font. Nyine reba ukuntu bimeze. Laporta ari kumwe na Hansi Flick, umutoza uri gutoza aka kanya. None Victor Font nawe ari kumwe na Xavi Hernández, uwo Laporta yaje asimbuye. Yego. Uwo Hansi Flick yaje asimbuye. Yego, muri iki kiganiro na Le Vanguardia uwo bita Xavi Hernández yabanje avuga ati ndashimira Hansi Flick kuko yaje kunyexikizaho, avuga ati sorry equipe yari yarambujije kukubwira yuko turi mu biganiro mu byumweru bibiri bya nyuma by'uko utakaza akazi kawe, atariko nuko bimeze. Ati rero he's a gentleman, ndamwifuriza ibyiza, akomeze rwose yitware neza cyane. Nyuma arakomeza munsi atariko nanone ati Hansi Flick arimo aritwara neza, ariko umuyobozi bari kumwe ari we Joan Laporta ni umuyobozi utagira ukuri na gake. Aribwo yavuze ku bya dossier ya Lionel Messi. Ati Lionel Messi ngiye ku giti cyanjye
namwemeje yuko agomba kuza muri FC Barcelona nyuma yo gutwara ikize mubwira ni peje urasubire gukora iki aka kanya ibintu kari ubutami Barcelona waje umushinga urimo urajya mu buryo ibibazo biri financier biri gukemuka. Ariko muri uko kuvuga amagambo Xavier Tebas Cedro iyaje akavuga ngo ntabwo La Liga yigeze yaprovinga igaruka rya Lionel Messi. Reka twibukiranye Cedro turebe logique y'iki kintu mbere ko twumva Laporta. Uri ku buryo byagoranye kwandikisha Dani Olmo? Yego ndabyibuka. Kwandikisha ubwo Messi byabingoranye bingana iki? Kwandikisha Rashford nabyo byaragoranye. Kwandikisha Rashford cyangwa se Gundogan cyangwa se Joan Garcia Christensen babakura kuri liste ngo nuko bavunitse. Urumva byabigoranye bingana iki kuzana Lionel Messi? Byaba bigoranye cyane kandi icyagoranaga icyatumaga batandikisha amafaranga yo kugura abakinnyi. Yego icyatumaga batandikisha abo bakinnyi ni ibibazo n'ubundi by'ubukungu by'Abarca bigatuma kuvuga ati none nitwongeramo umukinnyi se nanone wibuze kuremereza bill. Sibyo icyo twagitekerezaho. Ikindi kintu hari ikintu Xavi Avuze ni nako kuri avuga ngo Lionel Messi would wage war against Joan Laporta. To wage war n'ugukora ikirere n'ugushoza intambara. Muri make Lionel Messi yabagarutse ariko abizi ko Laporta siwe nyiri igitekerezo cyo kumugarura. Igitekerezo ni icya Xavi Hernández. Ze ko Messi yari bumurwanye ari imbere muri equipe. Dore uburyo ari bumurwanye su guteza amakimbirane mu bakinnyi. Lionel Messi ntabwo uzagura Ronnie Badge. Urumva icyo kintu Lionel Messi azagutegeka kugura Olise wa miliyoni 80 kubera ko Lionel Messi arashaka kuba mu mushinga utwara iki ibikombe. Ntabwo Lionel Messi ku myaka ariho ari ya trust the process. Nibyo ushobora kuvuga ngo yatwaye igikombe cy'isi ariko hari impamvu yifuza ko Inter Miami izana ba Sergio Busquets. Nuko he is ambitious. Ahora ari umugabo wifuza kugera kuri byinshi. Ntabwo yakwishimira kuba muri Barca ariwe kapitene atanga amadiskuru yo gutwara Champions League yarasize amaze imyaka 6 agatwara Champions League nguze nanone umujyane muri projet zo kwizera ngo ba Rashford ngo bavuye mu nizanye muri Aston Villa ngo wizere ngo ba Ferran Torres wizere ba Ronnie Badge ba Gerard Martin muri defense utwo tuntu twose akavuga ati Lionel Messi azadusaba byinshi azatuma dukwedura akaboko kacu kuruta uburebure bwako. Avuga ati reka tugume within our limits tugume mu kabije kacu gato. None na Lionel Messi tusanzwe tunamufitiye iki amadeni. Rero se nitumwongeraho kuri iyo payroll rate ituremereye already bizadufasha iki. Icyo kintu rero gituma bita Joan Laporta avuga ati Lionel Messi ntabwo ari bwinje kubera ikibazo biri financier ariko no kuba Lionel Messi akakanya ntabwo dekazamwumvisha uburyo tukwiye kugura abakinnyi bakiri bato tukazamura baramaze ngo tubizere tububekireho ngo Lionel Messi abyumve. Still azajya ahora komanga ku muryango wanjye ambwira ati harandi ko yabonetse ku isoko twamuguze. Ese ko Kedi babonetse ari ubuntu ni twamuzana. Nyina ahora atekereza ibintu biri luxurious bihenze kuko we afite ambition zo gutwara ibyo bikombe za Ballon d'Or agaragare. Cristiano hari uburyo ari kwitwara. Lionel Messi niyumva Cristiano yongereye umushahara azakina yuko wongerwa. Lionel Messi bonus ziba ziremereye. Nanjye sinakwifuza gutunga umukinnyi nka Messi abayeho ku mushahara nk'uwande nk'uwakiyeza cyangwa nk'uwariyo ngumuha. Ntabwo nakifuza gutunga Messi afite umushahara nk'uwa Ferran Torres. Nifuza gutunga Messi wa Messi ko avuga ati rero urwo rwego ntabwo turagira gute ntituragira ariho yayisava asubizo bita Xavi Hernández. So umuvandimwe magnifique nadwe ayo magambo Laporta avuga ku magambo Xavi Hernández yatangaje ejo hashize. When I see these statements from Xavi I think of Hansi Flick and how tough it is to be president of Barca. Iyo mbonye ibi bintu Xavi Hernández yatangaje mitanekereza kuri Hansi Flick nkatekereza n'uburyo bikomeye kuba perezida wa FC Barcelona. The facts give me the peace of mind that I did what I had to do. Ibimenyetso bihari bimvugira bimereza ijambo ryo kuvuga yuko nakoze ibyo nagombaga gukora. Nuko ngo bimama nkoro y'umutima ndatuza kuko natekereje ko Messi yatubera ikibazo nkanga kaza nkaba meze neza nonaha bituma nibwira yuko nakoze icyagombaga gukorwa. Ati I understand that his hurt because with the same players that Xavi had and was losing with, Flick is winning. Iryo jambo rikomeye cyane yakoze ijambo rimeze no gutangaza ndasobanukiwe neza kubera yuko sobanukiwe neza no kubabara kwa Xavi Hernández kubera yuko ikipe yari afite atsindwa
niyo Hansi Flick arimo arifashisha atsinda. Ego nicyo ngicyo yavuze rwose, yakubise mu cyico hano. It pains me that he let himself be used. Biri kumbabaza cyane yatangaje ijambo ryo muri kuba yaremeye yuko kandanda nyarwanda muri kandanda. Birambabaza cyane kubona umuntu nka Xavi Hernández yaremeye yuko yakoreshwa, ari gukoreshwa ngo biramba ari kuvuga ninjya kuba yemera ko ari gukoreshwa akanyenyeri muri Espagne. Iyi ni kandanda bageze mu matora none akantu ka kandanda kajemo. So arani umuntu rero akibaza biragenda bite noneho iki gisubizo. Donc uku guterana amagambo mu cyo bita candidacy, kwiyamamariza nyine kuba perezida muri FC Barcelona, guterana amagambo kwa Laporta n'abambari ba Victor Font bivuze iki noneho? Ibi ngibi biba bivuze ko urugamba rwakomeye Cedro. Amatora ari ku munsi wo kuwa gatandatu. Yego, icyo cy'abantu bakimenye. Bivuze yuko aka kanya kuri Victor Font yabonye za sinyatire zagiye kwa Laporta zemera yuko yakwiyamamaza, areba uburyo abakinnyi bivuga yuko bamuryamyeho muri vestiaire, areba uburyo Hansi Flick n'umutoza uri mu bihe byiza ko na Font atowe aka kanya ntabwo yazanga ahita yirukana Hansi Flick bimukundire, kubera iki Hansi Flick ameze neza, aracyasigaje umwaka umwe kuri kontra, abakinnyi bamwizereramo, ushobora kubinyeganyeza ukabukoza gashya. Amatora ni ku cyumweru. Yego, ni ku cyumweru. Yego, bivuze yuko ekipe ya FC Barcelona ikintu cya mbere gikomeye kuri Victor Font yagomba kurwanisha nicyo bita ngo ni pulling all missiles out. Buri misiri ishoboka, yaba ari nuclear, yaba ari atomic, yaba ari ibiki, byose tubisore tubombarde Laporta. Kuko ibijyanye na politike kuvuga yuko tuzazana ba Alvarez, tuzagarura ba Messi, tuzagarura ba Legende, abasosi bari kubikirenza. None reka tubibutse yuko ibibi bya Laporta harimo no kuba umwana wa equipe, umurejende wa equipe, goto wa equipe yaramucunaguje, none na nyuma yaho yanga kagaruka. Uzi ibyo bintu yabivuze muri sare, abasozi bati mama mia, hari ukuntu uvuga ati mama mia, kumbe Laporta Messi yari bugaruke, baramine bari kuwukandagira n'abansufati bagurana mu mvune yanga kagaruka. Bagatavuga ngo ibyo ni sawa. Ubaza umuturage uri Catalonia ari kumva icyo bita radio Catalonia, radio ibi Catalonia rwose, ari gusoma icyo kinyamakuru, ari gusoma ikinyamakuru akabyumva ngo ngo kumbe nkako kundi nyine twagiye muri Europa kuko wanze kugarura Messi, kwa kundi abafana ba yakipe bari kumva radio bagata bumva zandani. Urumva nyine kino kintu bakirashe ari nayo mpamvu ubita Laporta nawe yasakora icyo bita ngo ni counter attack. Nawe yayisaza yihuse arasamo tuntu tubiri tw'ingenzi. Aravuga ati Xavi ari kubabazwa nuko ikipe yamunaniye gutwara ibikombe, niyo Hansi Flick ari gukoresha ikabiryoshye. Nanone biri kumbabaza kuba Xavi Hernández nk'umurejande wabaye muri ekipe uzi Barca ikomeye twatwanye ibikombe 19 nk'umutoza n'umukinnyi agatinyuka koko agakoreshwa akavuga ngo umunkandira akanyenye. Icyo kintu rero nicyo kiri gutuma muri FC Barcelona ibintu bitutumba. Rero icyo bihatse yuko harimo ibintu bibiri Cedro. Harimo defamation ni ukwangiza izina ry'umuntu, icyo ni kimwe. Hakazamo ikintu cyo bita ngo ni stereotypes ni ukuba wafata ikintu gito ukakigeneraliza. Munenye kuvuga ati abantu babaye muri Barca bakera b'abayobozi abo ba Sandro Rosell ba Bartomeu ba Laporta, hari uburyo biyumva nk'abantu bazi Barca bonyine yuko twebwe bashya tutabizi. Katuvuge ngo abasaza, urumva abasaza ba Barca abareshanje turi gukoresha terime zo muri kandanda. Ni kandanda abasaza bo muri Barca ngo nibo bazi Barca ngo kurusha twebwe urubyiruko rucya ruri kuza. Aka kanya dore ibintu bihari. Laporta hari akantu yavuze ngo facts, ubundi zari point ebyiri, facts ziramuvugira, anavuga akantu ko kuba Xavi yamutengushye, anavuga akantu ko kuba Xavi ababajwe no kuba Hansi Flick ariko wa successful ikipe Xavi yamunaniye. Yego, dore sasa ukuntu ibintu bimeze Cedro. Muri iki kintu harimo ibindi bintu ubita Victor Font mu migabo n'imigambi ye mbere na mbere. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ngo ni modernizing FC Barcelona, gukora Barcelona isa nahari nshya ngo kuyisirimo muri kandanda Barcelona isa nahari nshya, sibyo? Ikintu kwirukana Deco byihute. Abantu bibuke ati umuntu nubwo ari umurage ariko uyu wari kunyunyuza Barca turamwiruka. Uribuka umushinga ujya gutangira Laporta yakumwe no bita Mathieu Armani, ubu ngo azana Xavi
Mathieu Mani yari yarabaye muri Sevilla baratuje yagiye muri Aston Villa gato yego ahita agenda ako kanya rwose asa nk'uwabuzemo ukuntu andi bwa rifamu yamushakaga aba yaragiye no kujya muri Atletico Madrid yego noneho Mathieu Mena akigenda bivuga ko ariho hatangiye kuzamo utwo tuntu tw'utubazo rero bavuga bati ikintu cya mbere tuzakora ni no kwirukana Deco ikindi kintu kuri mwenyewe Victor Font yego ngo gusubiza ijambo abanyabigwi ba equipe abarejande abo ba Messi batishimye ba Xavi Hernández batishimye abo bakinnyi bose ba Dani Alves bumva badahawe ikaze muri FC Barcelona ikindi kintu ngo ni ukugura abakinnyi bakomeye bari ku gasongero yavuze amazina abiri yavuze Erling Braut Haaland avuga na Julian Alvarez nicyo twakwita ngo ni iconic signings yazinjana muri equipe ya FC Barcelona abavuga no bita Laporta nawe akavuga ati muri manda yo 2021 kugeza 2026 Laporta yatwaye muri Liga ebyiri Super Coupe ebyiri za Espagne Copa del Rey imwe agera muri demi finale ya Champions League uwo bita Joan Laporta yabashije gutangira umushinga wo kuvugura Camp Nou kaburi kugenda neza abasha gushyira ikijyanye na naming rights ya Camp Nou abasha gutsindira deal ya Nike barongera miliyoni 127 ku mwaka one of the most expensive deals mu buryo bufatika abasha no kuba arimo arasubiza ubukungu bwa FC Barcelona ku murongo nuko dosiye y'amatora imeze. Mateu Armani twari tugarutseho yanyuze muri za Valence nibyo hanyuma ubu ngo ari muri Atletico Madrid nibyo aha so Van Shafi uko bibona iyi saga y'amatora iyi saga Laporta asubiza abashyigikiye Victor Font iyi saga irarangirira Shafi Cedro n'ubundi mwavuze ngo tubijyane nyine nka kandanda ubwo reka tubijyane kandanda rwose twabonye ko iyi Barcelona nayo imeze nk'aya kipe arani yabyinjiyemo neza cyane nyine abyinjiramo indi ariko nanjye ubwo nimbijyanye muri kandanda Laporta ni igisambo bakumire begeze ndetse kubwira impamvu Cedro uribuka ejo turi kugaruka kuri iyi ngingo ya FC Barcelona amasaha yaradufashe byiza ko uyu munsi noneho tuyinjiyemo bya nyabyo ntabwo tujya dupfunyikira abantu ba extra time ko twabisezeranyije ko tuzayigarukaho uwitwa Laporta twavuze ko mu bintu bikomeye cyane byabaje abafana b'ikipe ya FC Barcelona harimo kutagumana Lionel Messi tuvuga ko witwa Lionel Messi ubwe yari yemereye ekipe ko ibyabaho byose kubigabanya byashoboka ariko akaguma muri ekipe Cedro ibyo yaranabitugiramo mu mibare icyari jya nayo guhembwa kwa Messi ko bitari gushoboka tubihuza na Covid turabyemera arigenda ajya muri Paris Saint-Germain Ligue arayitwara ajya gukina World Cup arayitwara hanyuma tugera umwaka witwa 2023 before ya Inter Miami Mall ubwo igikombe cy'isi cyari kirangiye 2022 abantu barabizi ko cyarangiye 2023 yitayimba cyane rero cyabaye mu kwa 12 mbere yo gutangira deal yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ati ariko njye ikipe navuyemo nayihaye byose nk'umuntu ushaka kuba legend kuba nagaruka mu rugo nabikora ekipe nkayifasha gukomeza kubaho kwahora gatunumva aho rero no byari binyamakuru bivuga ngo Lionel Messi yagaruka aho rero Cedro ni ibintu byari bikomereye cyane uwitwa Xavi Hernández namwemereye hano yamenye umuceri ni nko kuvuga ngo abantu bataza kugendera kuri icyo kintu extra time nyine natwe twagarukaga kuko ngo Covid icyo cyatumye Messi nyine atagaruka oya ahita avuga ati deal yari igeze kure naramushakaga njyewe kandi koko icyo ekipe yari mu bihe bibi Messi yemeza kuza kuyifasha bivuze ko n'icyitwa amafaranga none kitari kikiri kibazo Cedro aho hantu Hernández avanarenzaho ati narariga ubwayo kuko ibyo bintu byo gusinyisha abantu impamvu binagorana rariga nako nkakomeza nigeze ko komoza avuga ngo niba gusinyisha Dani Olmo cyangwa Marcus Rashford byaragoranye kuri none byari kugenda gute ariko Lionel Messi aba yarenze umukinnyi wa FC Barcelona abaye brand ya rariga ako nako kabamo inyorosho ugiye kutugarura ku itara nta mukinnyi bari bagifite uri imihanda uhitinze ariko yari kubagarura ku itara Lionel Messi baravuga bati turaza kubyoroshya mu musinyishe nyine agaruke ayo ma TV stations yose yongere yibande muri Spain babwira Lionel Messi yagarutse ese Cristiano byashoboka ko Real donc ibyo bintu bivugwa iyo room uhita uyiboroka we Laporta none Javier Tebas ko bihakana ko nta prove bigeze ntabwo yareka kubihakana ni igisambo kiracyaruhinga kigacinyuma kigata kimubwira kiti dore n'amatora mu byeyi nyamba nawe ne wamenye bizabe ejo nzakuyama none se bahurira muri sala akamubwira ati
wowe urakora ikosa ryo kureka nk'aba perezida wa Barcelona nawe diri wajya kurya ntazuba aba nibaza barakora nawe urahita uzibura ibi ni ibisambo bibiri bihuye ariko bifatanije gusa ariko nka Xavi Hernández nk'umutoza ariko Cedro murebe Xavi Hernández mu buzima bwe busanzwe umuntu uvuga aya ntabwo nari mbimuzi none se kuki uyu munsi abakinnyi twita legends b'ikipe FC Barcelona bari kurwanya Laporta akaba ari nabwo avuze ese umugani bo nabasazi ese ni inzanga none se ntabwo mubona ko ntabwo mubona ko hashobora kuba hariho aka WhatsApp group k'inyuma kavuga kati noneho n'akari karahishwe reka tukazamura ibi bikaba ari ukuri Xavi Hernández yavuze iki rero bacyamaganiye hari umusosi utaravuga ushyigikira Laporta Gerard Piqué niwe musosi ukuze cyakora byo navuze kuba Piqué aryamye kuri Laporta bazavi ntacyo bambwiye dore ikintu cyari Cedro dore ikintu cyari none se ni ku kanyenyeri reka tubyemere Xavi ni ku kanyenyeri hanyuma Lionel Messi nka legend y'amafaranga afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika se Messi nawe yishimiye nawe ari wowe ni wakwishimira kuva muri Barca kuri afite icyo bita inzigo mu Kirundi hoya ariko nanone twamaze kubona ikintu kimwe Lionel Messi Barcelona ntabwo ayifata nk'ahantu nyine donc ngo yakiniye we ahafata nko mu rugo nyine we yanga yuko bamumenesheje reka ariko mbyita we nicyo yanga na Xavi nureba baramumenesheje kuko Xavi aravuga ati nyine bahuje ibyo bintu kumeneshwa dore na Gerard Piqué ahantu atandukanye nawe uzi ukuntu Piqué atandukanye nabo Piqué we yabwiye Barca ati bijyanye n'ibibazo mufite ngewe reka ngende urumva uburyo ibintu bitandukanye ariko bo aho byari biryoshye bagize gute baragiye yego dore impamvu rero nabifata Lionel Messi n'umuntu wavuyemo gutyo ariko n'umukinnyi ufata Barcelona nka hari ikindi gice cy'ubuzima nizo tatu ziba zikimuriho mu mucunga muri Miami bagendana akagurde kariho badge ya Barcelona kandi ari muri Miami n'ubuzima n'umuntu David Beckham anakubwira ngo ubwiye mugane equipe imbere na FC Barcelona nekereza ko bintu ikintu cyo kwanga nayivuyemo gute ahubwo we abijyana mu nyungu rusange za equipe kuko no muntu ukubwira ngo ndacyasupportinga Barcelona kugeza igihe cyose nzahora ndi nayo paka nitahiye igihari rero kuki muri support nyine ari kurwanya Laporta ku nyungu rusange iyo Messi agaruka Lamine Yamal yari bari ku rwego ariho nona reka nkorohereze mbikubwire none se noneho kuki udatekereza ko iyo Lionel Messi agaruka icyo yabwiraga Neymar Junior dos Santos gumaha nzagufasha kuuyu utwara Ballon d'Or akakiri umwanya umwe na Messi kwirirwa tugaruka uyu munsi bakina umwanya umwe ariko nta kintu cyabyica kuba Lionel Messi ari muri equipe Lamine Yamal ukamushakira n'ubundi buryo yakina nyine urumva ntabwo Lamine aba yarabaye Lamine oya ushobora no gusanga ariko yarabaye Lamine urenze erega ikintu mwirengagiza kamuzi ikintu kimwe Shafi kugira Messi abe Messi muri Barca uzi ko byatumye barekura undi mustar ibyo ndabyumva ibitambo bibaho muri pro ibyo byatumye bavuga bati reka twemere ko Garuka tutakimufite twubake mbe Messi none ko na Lamine aza muri reka nkwereke impamvu Laporta ari igisambo utekereza ko yanze ko Lionel Messi aza abijyanye mu buryo bwa football ngo reka dukore Lamine niwo mushinga urimo nawe ngo yasase barekuye Garuka none se nawo ni igisambo cyabaga kiba icyo mpita mvuga rero ubwo tubihuza bazane mu ndi perezida turebe nawe yakora iki tubihuza ubundi kuki ashaka kuhagura ikintu kimwe tugiye kujyaho ese aba ba legend nyine bose basa naho bari gushyigikira Victor Font ese ninjije ese bo donc nyine ikibazo cyangwa hari ikindi bafitanye kidasanzwe so hanyuma reka tubanze tubwire abantu ko tuba turi kumwe na Manifa Printing House arani mu bijyanye na branding printing na designing Manifa nibo ba mbere yego iyo bita Manifa niyo ya mbere kabisa ku bijyanye na printing yaba ari bijyanye na embroidery kwa kundi wandika ku mwenda rwose ukoresheje icyo bita indodo ibyo byose rwose mu ndodo tayari Manifa biriyo cyane avuga ati niba ushaka gukora stickers ama banners ama 3Ds ibintu bijyanye n'ama poster yo gucya ku mihanda wamamaza ibyo byose muri Manifa bagira gute barabikora nimba wifuza gukoresha kashe imeze neza urashaka ku branding ako gakombe k'ikawa muri office yawe ushaka gukora icyo bita ngo ni name tags kwa kundi umuntu yambara agatag ujye ubona ngo service ngo protocol ujye utubona utwo tuntu ujye ubona n'utundi tuntu ngo CEO kana hano hejuru muri ubwo buryo utwo tuntu twose baradukora muri Manifa nimba ushaka gukora ibijyanye n'ama flyers muri Manifa barekora ushaka gukora ibitabo bigiye bitandukanye abari iby'ibigo amashuri iby'isoko bimwe bijyanye no ko wasaba isoko cyangwa se wabidinga ibyo byose muri Manifa barabiprintinga bikaza ari OG kubita nimero
umunyarwanda sirimuke manifa yacima. Hamagara kuri 0788 3 5701 0788 3 5701 bayita Manifa Printing House. Hanyuma turi kumwe na Rwanda Revenue Authority. Rwanda Revenue Authority abana abataramo papa barakubwira ngo niba ufite tin ukaba ukora ibikorwa bikubyarira inyungu, amategeko gusaba kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu. Ubu turi kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu zabonetse muri 2025. Witegereza umunota wa nyuma, menyekanisha uyu munsi kandi ubona n'ubufasha kuri RRA mu gihe waba ubukeneye. Ubwo bufasha burahari, maze umenye uko ugomba kwishyura kandi unirinde ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Abahawe tini y'ubucuruzi mu mwaka 2025 nabo basabwa kumenyekanisha umusoro ku nyungu bitarenze tariki 31 z'uku kwezi kwa gatatu 2026. Abasora bato nk'abamotari, abatwara taxi voiture, abafite boutique n'abandi bashobora kumenyekanisha banyuze ku kanyenyeri 800 urwego bagakurikiza amabwiriza. Abasora banini nabo mu cyiciro cyo hagati banyura ku rubuga rwa RRA arirwo wa@rra.gov/r. Mu kwishyura mwakoresha mobile money cyangwa Airtel money, mugakoresha mobile banking cyangwa internet banking. Kurikira amakuru agezweho ku misoro ku mbuga nkoranyambaga zacu. Nugira ikibazo uduhamagare kuri 3004 cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Sora nsore twigire. Hanyuma ku rundi ruhande ndacyababwira ko ibintu ari sawa cyane, ibintu ni byiza cyane rwose pe. Hano ari ubutumwa bwiza cyane muri Minaloc badufitiye ubutumwa bwiza cyane. Mu kanya gato ndaje mbugarukeho, ariko turacyaganira ku ikipe yitwa FC Barcelona.